Kinong yalam jong National People Party hapok kajing yalam jong State President uba Prestun Tensong ubadai usembut Menteri Rangba Kajala kila akhir syanong stony banlet yalap election na kabenta ke election MP Shiteng Samoy kabalak mi lenti bahkan long no syen hakini ki khendiat banai ki bansawan. Hakani kajing yalang uba Prestun ula kentu ya ki pajba bakidai ban bisyar bini abha bin pabin hasua bakin a kajing krisyan hakini ke election. Ula kentu ru bakidai ban phaidin khendiat ya ki kam babha bakani ka party kabala yalam ya ka sorkar kala hapok kinyau ni prasnem. Lasaki baki pajba ki babun kilawan ban sngap ban pensya skor ya kijing pensyai na kini kinong yalam. Nakaliang ukertong ke parti u Dr. DRL nonglaj ula pensyai ya kimat bat kitong trekam ke jong u onda haba ula job kamtam hakabayade bat ke jingyo jing itu ya ka ketin khasi haka kernit bapra jong karitis nsyar jong kari. Lanikan campaign election ngasukwa ban produk katu kaneteli ki bentak hakabedai bakaroi kapar kabit kabiang jong kejelam megala jongi nadu usnem ar hajar katra hakabaka parti NPP hapok kajinglam jong ukonrat sangma tum uci minister ngilatrei bat ngila penpau bat mapi ki pajba nong song snong ngangets kem pilayoi kumbakalong ladang ia pai syakaliang karoi kapar kalenti ka sengkin ngilaya persyang kanla kadyai banwanra namar nakaliang jongi ka parti bat ka sorkar ka pangibuk Ahmad kalong banwarra ia kata ka jingkelah banwarra ia kata ka roi kapar haki snong kitau haki distrik ki baper jom ka jela begala jeni kapan nengkong tam kadai ka lenti ka sengkin ngisem ba une botlo mu bakrau tam nak benta ka kamai gaji nak benta ka yo ka god bat nak benta ka jingroi state jom ka jela begala jeni om ureusta mensyua om bakari Amerika kareuspa ka klanbor day namar bakadon kalinti ka sengkin kababit kababiang nakaway ka snong sakaway pat ka snong nakaway ka jaka sakaway pat ka jaka tengiru nakaliang jok sorkar hapok ejenalam jong ka NPP nganya tu yapi ngila pelut labon hajar kelur kapisa hak biadai ban wanra ya kalenti ka sengkin ka babit ka babiang tambah aduk menta nimpatlah ban pendek lut ya kita namar teng don ki baong pia he tang ka tengam ko ba prostun selen pia he tang ka tengam biong karoi kapar Henry mangite empat yo ngahwa ban ong ye pimaplep ya kito ki pampat yo pin sayo ya ka jingkerku lemba jom ka sorka hapo ajialam jom ka parti NPP hakbedai kerpang bat ka nongstoy area barokawe ngahwa ban penbena hamat jopi kabangin sakot tendar macet kadon kowe ke projek nangte nalat banlet satai siapo tura kabagi om kesopian banwan syade ban connect hadu antai swaban poi ke jingki ngilai wong sanction ar paulai kelur ban yakane ha une ubnai banwan ngin khot tendar ban ngin pelong ru ya ka surok ko jempi ka bahe kababit kababiang kenang bakayat kayen jo kipajba kibarum bat kibami nakasor nongstoy kan long ka jingserku ya kibar kam ka bagidang trey mentak ngatray barok apren jo pi belayoi dakis paklur ngibelut ya kasurok kabadon kam haduk kata-kata kaban kata ban kentil ya kayo kakot joni
kata kadai kasurok na non-stoin sa mauet bat na mauet kami syate sa po nong juri dakis pakrur ngipelut halor jong kada ka project bat mentang nang tu ya pi ya kada ka kam lulas dang krei ndai banga syuhe tangro thele harnga kuang padia thu ya pi kilok ki badang atatin skau ha leknang sete jamau bapinyo i bakate ka project kabangi sanction dekis paklur menta kelas dam badang ngeckem tang haki kendiat teligis nem ladang ilala pan pendet ya kate ke project kanlong ke jing mentoy ya ka west kasih hills baro kawai bat ka jin mentoy kam tam ya kan nomba hangle hanong stone kita kikam kibangi na kaliang jong ka sorkar hapo ka jingilam jong ukonrat sama kabangi ngile namar teng don ki boong ba ka sorkar kale siliang kemat ya ki paiba jong ka west Khasi Hills district rengen dia tu ya pi ngilat rei bat ngangetskem bakan long ka jingkerku ya pi ki paiba jong ka west Khasi Hills district ki babon ba ki plan ki project ki baladon menta haka planning stage baru ki baladon menta satang bengin I sanction ki babon ba ka convention hall lani ka district auditorium nangta ka madan football ka bakinyo ka badiakut ka banirekat ka standar nangta kiwei ki jing ki roi ki par ke bangi ilapai khmat siapo ka west Khasi Hills borokawei kilong pa ki kon sama bai sngau bhang watsha yalam baklang haka jingkren ki wei pat lesi ki bapen sngau thu baklang baka sorkar ka sutia ka sorkar kam trekam lani hana ka sorkar ka batu ka batin ka jingkren ka baman kasi ka bangiyo iro wat haki social media ka banga teng ngan YouTube e piladi ngam kuasu wat ban page mobile Nagkapat ko yung primo pitsoha, banyamana, ikino-kino kikiyasyon kikiyasyon, wenno yung isi, wenno yung kensyon, wenno yung pagkapra, nibon kinyang, nibon kikilhon kingay, hanay tanging kaway, kanjay kandiyo, nibon kislang, nibon kitaw, nibon kihima at ilaka, hanay tanging kaway, kanjay kandiyo. Kamsa yang kenti kerpat kepi, pelang kepi, bantu job dan beram, yang kotong job National People's Party. Habis ini yang kebahan seperti election, kentu yang piwai, menemui pada, dan kentu yang bahagia ngerasan di presiden di Peratang, itu kijor, balam pendek yang kesimpulan terjadi. Alay barwan saksak kung kinang sauslang kibadan kikitli kung kinang sauslang kibadan ya kikitli bat kibasta barwan badjiyat kutong bansyon ya kasa hakadur jong kakot perwi bayi lalapi munjur ya kita nagkerpat ya pi kaya pertah kaya por Mari sini lewat. Hakakat. Kepada semua. Mata dapat dapat assembly keren saja. Hawa keren magkanto ya kasorkar ka bakit ini? Kahun mangkalansi mangkapwa. Haray lang perkhat ni jintunam juga nang soy. Pimpait kilati kisengking jumi kubai don kam malu kata. La pimpait ya kisulak kubai don kam pimpait kata. Ya kejingkan kam dengan orang sibuk bak dengan kam. Hato aku memele ujung pingan syuhun mansyuang. Mansyubain.
Ni dong kampung yo apa ke jingba Boston. Kindong ki kontraktor ki juri bapli. Gila sang menation berkon kimdon isu. Kakamai gaji kalau sang geras tu. Hibu yang ngai berapa asli kumuno ikman. Nak kata jono. Nak kata berkentiu ya Boston. Habarro warna ikaroi apa. Kadondo mereka kaji lak kamai kaji. Kali datang ke kampung. Hibu